Bugünkü adli masalada tutulan toyların şokunu görüneyli. Oğudan protokol devam ediyor. Mehman mihmanlar bugünkü devletli masalanın saatları deyin paydası için bugünkü hoşbetli okumunun en yakın ağaları varken şöyle Asır ağa hem de devlet ağa kendi yedeka sorun format ile toyunu teklif ediyor. Formatlı ağaların mehman mihmanlar hoşbetli okumunun en yakın arkadaşları bir de ortamı format ile toyunu teklif ediyoruz. Bugünkü hoşbetli okumunun en orada ormanın toyundan bile oturuyor. Hocamlarda ağaların hem de yeni düşürdü. Aşağıvatta gelen bayil doktor var sonun çağırıyor. Asır ağa gelin ağalar. Toyunu mutlu olsun canını sağ olsun. Ağa formatlıydı yani ha. İzah hala. Selamun aleyküm. Herkese bir mutlu olsun başına. Falan benim şu projenin peydarım. Nimet hoş geldin. Oğlan azanı. Mutluyuz. Şuraya toylar. Emredin ediyorsun. Tarihinin düşündüğü dostları. Kıyafetiyle bir olun. Sağ ol rahmet. Hoş geldiniz. Günlük toy, park toy. Olduk benim. Tümlettim başımda park toy, diplom toy, gece toy. Toylamanı çok buldum. Göreceğim oldum. Hemen adın tarihini düşündüm. Özgürlüğü oldum. O yüzden başladım toylarım toydum. Buna materyal katlaşım canlı tavır. Tamam, ağalar sizinle bozacaklar burada şeyle ovadan protokol kurdum. Mehman mihmanlar, bugün şartlanmalı, bugün açmalı, bugün hoşbetli ortamı öyle, yeni orada olmadan kelbentini bugün para toyu, filmli toyu. Şeyle her ligelerin asıkalan bozacaklar burada, derden toyu bu. Derden toyunu bu olma, derden terbiyenin boyunu bu olma. Allah azam oda okuyunlar nefi versin. Hani, naşı durup, Ruslan Ayti, protokol. Barakete. Kadrolu meymanlar, Jaşna karşılığında bir kelimet geç başta olduğunda durağız. Ebe barımız konuları pazar çalsak, hatırındık menen, İlmur Cekeliz taraftan da otuqtaq kelem onoqtарды cemaat menen sözgө çaqırabыз. Ар бирибиз алып келген конверттерди сыртына атыңыздарды жазып, барыбыз даяр турабыз. Анткени мен сөзгө чакырган учурда конверт издеп, ручка издеп ары бери чыгып калбаңыздар меймандар. Бардыгыбыз даяр туралы. Ага чейин өзүңүздөр көргөндөй бир жакшынакай керемет сонун бийлектер бар. Уважаемые гости, как вы сами видите, у нас есть красивые призы. Что-то мы сегодня как-то не позитивно сидим, да? Давайте поаплодируем. Кыргызча түшүндүрө же орусча түшүндүрө ар нерсе болуп кетебиз, а? Hürmetli mihmanlar, çabasana ile yürüyüp bilen oğudun masalanın bağısı formatlarına hayat öyleyet. Sizlerden de bir katırak kol çapları solda, toy elinde mıhtı kol çabı olsa, hoş olsa olur, berek berek meymanlar, ha? Sizlerine berek olsun, ha? Hoş geldiniz. Bugün toy aябай кызыгып турган балаларга айтчу экен, а? Мен бул жака чакырчу меймандарыбыз бүгүнкү жакшы күндөрү куттуктап берген молотторубуздан тайыныбыз бурмакан эжебиз баштаган Бактыбай экебиз, Гүлзат айым, Адилет, Жибек, Турат, Мээрим баштаган меймандарды сөзгө чакыралы, келип барыңыздар. Бактыбай экебиз баштаган жамаат сөзгө чакыралы. Тойдун кайманы менен бийлеп чыгыңыздарчы. Kim biylep gelgen olsa turizmine dosalan meymanları biylep gelirsinizler. Kana Gurbakan da ekibimiz başlagan. Vakıt bu ekibimiz başlagan meymanlar gelinizler. Sizler sözgü çakıradınız bir biylegençe cemaatınız kanen gelinizler. Biylegençe bugün toy gelmedi toy meymanlar. Mağdaylar götürüzler. Toyda olay bana emine biylegençe çıkalı gelinizler. Hoş gelipsizler, toy kutlu olsun. Çiğnenizin toy kutlu olsun. Kimden başlayız? Ulu Batır,
Пожалуйста, добро пожаловать в наш туркменский дастархан. Урмахан эжек тайыныбыздан сөз баштайт экенбиз. Урмахан тайыны. Кудагы эжеси сүйлөшүңүз болуп кетти. Hoş geldin Murat. Toymak kutlu olsun. Böylükte toy olsun. Oğlum aman isem olsun. Gelgecek benim bir tuğanlarım benim. Kayıtlıktım benim toyu üstüne cüremeyin. Neyse olmaz. Bekeyim olsun. Yok kendi kameramda bari ortada doğru. Жақсы жылдардан болсын, тоқшылық болсын, молшылық болсын, аман есен ел ішінде емге көп жүре бергіле, денсаулығыңыз чың болсын. Бәрекелді апаке, оған тазы жекелер, барлығы сөйлесек болады. Татарысынан ұлылатып микрофон берелі. Бақыт байкеміз. Мұсылманшылықтағы ата-ененің парызы, шуны атқарып отырсың. Мұндай туғаныңарды жоғылтып, жора жолдастарыңарды жоғылтып, балауызға бата алайын ошо бата, ошо элдин баарынын батасы десе. Аманчылык болсо, аман эсен чоңойсун, өмүрлүү бактылуу, таалайлуу балдардан болсун. Келечеги заманы тынч болсун. Өзүнүн заманынын эр азаматы болуп чоңойсун. Силер аман эсен болуп, ошону балдарга жарык күнөөгө келген. İşleringерге ийгилик, үй бүлөгө бекем ынтымак, тынччылык каалайм. Баарыңарды жаңы жылыңыздар менен кирип келген. Аманчылык, токчулук, жакшылыктын жылы болсун. Бәрекелді. Болыңыз. Байке сөйлесіңіз. Саламатсыздар, туғандар. Всех с Новым годом. Кыргыздар жаңы жылдар менен. Елнурка, Дена, сүнөттөйлөр болсун, мусулман жерин жолун аттады. Паршаны акырын кылыш керек экен, ошону тойгут болуп, бала бактылуу болсун. Силер өркүндөөлү, көзөлү дагы болобу, той берем, тойлоп жүрүп, баарыбыз ынтымактап чоңураак. Бәрекелді. Aman esen çoğuysun, geleceğe gen, güvölügü düz, er azamatlardan bolup çoğuysun. Büyüle orga daima ıntmak kağlayım, tuğumuz baktık kağlayım, daima üymördü. Asmanına açık olsun, üymördü, toy olsun, rastlıklardan nan getmesin, üymördü, jakşı konuktur getmesin. Ders olgunlar çın olsun, baldarlar bulmatsıyım, görüp daima olsunday, baldarlar toyunda jürörüyle. Barınарды жақсылығын беріп құттықтаймын. Денсаулық қалайын барыңарға, аманшылық қалайын. Бәрекелді. Болыңыз, жаштардан қалып тілемейді тұрған. Неше келер, бай келер кеп. Шөпті. Ассалаумалейкум. Herkesin başını toygulanmasın, taştan koyulmasın, aklın etmesin, esolukluğuna, oruğuna var. Ağrıların camaşaları var. Bәрекелді. Сөйлейіз, бұрғалы тілек айталыс ба? Жашқадан, байеке. Сөйлеміз, тартымыз, келіңіз. Саламатсыз урматтуу туугандар. Hoş geldin. Елнурка. Бүгін абдан жақсы күндердің бірі болып отырады. Тойлар құт болсын. Аманшылықтың денсаулығы бек, келечегі кең болсын. Сіздер ошо алтынбек болгон ушул үй-бүлө көргөндө бактылуу бололу, өстүрөлү, ошо жакшылык иштебиз. Барыңар жаңылыңар менен баарыбызга жакшылык каалайбыз. Бәрекелді. Сөйлейсіз бе қошыларыз. Сіздер? Кеп байеке сөйлейкеміз, келіңіз. Oyunlar kutlu olsun. Bağırlar. Canlı жылдармен
Hareketli. Söylesene bu. Cibekti. Kim? Спасибо, дорогие художники. Hani, hürmetli ifadədir, hudolor için çabatsana edin, yürüttün, devletin masalanın hudolori. Hareketli. Gitmeyi durmaslar, toylar ortağa gelene hoş geldin gelmesler. Bir cuma'yı sürekli şuralardan sonra kutluklar birlikleri kapışsanız da bu. Devletli, bağlı masalada. Onun imramasıyla konuklar yerinin durumsuzluğu sağlardan o sevdiği elini odağı. İmramadeleri bağlı kullanmadı. Hem ise din dostu yarlarının ehlinin. Türkmen ilimi gören ilminama şeyle bağıtlar başkalan bağıtlar olmak ne diyeyim efendim. Mesela miktarlar isteyenler sporunun toyları ilide oğudan protokörler doğan ediyor. Sürekli düşük olmasa potlukta ve toylarına kardan belge birlikterizler. Tapşırızlar kalı birlikte kalı olsun. Birlikte Bugün devletin maskara oğuzlarıyla toy konukları ilminama oğudan yansırın bağıtlı maskaladığını İlkinci parız toyumuz Mesih boda hemme toylumuzun şehitler taşmak dediği vesileler adamları onlara da hemme atılda çağıracak kılın için tam saydığını devam edeceğiz. Уважаемые гости, дорогие друзья, дорогие худолор, ден дусарыды вакыялары, ден кампеделин бүгүн, devletli masaların saatları, dен paylaşan, dен dusarıdı vакыялары, başlama kaçar. Harayda yaşa, hemme atılda çağırır. Sizin için tam saydığını devam edeceğiz. Спасибо, Сафари студия. Meyvanlar algaçlı olsun, fiyatına başladı. Varızlar bir gece haral gereksen. Sonra boğulur çiçekler,